Muthako wa mubira wa maguru ni umwe ambĩtĩkĩri gucagĩrĩria kĩrĩndĩ kinene kia eroreri, na niguo gukenerera muthako uyu ni ubataraga andu maramacanjamũra na njĩra kũmamemerekeria mbĩtĩka ici ũrĩa irathakwo. Kaunti-inĩ ya Laikipia tucemanĩtie na Thomas Ogembo kana Last Bonto ũrĩa ananagio ni andu arĩa mamũĩ marĩ na mũrunawe Mark Alexander Lacazette makimemerekia muthako wa mubira wa maguru sub kaunti-inĩ ya Kirima. Anaanza pale katikati mwa uwanja, mpira unatoka nje, anaruka juu juu. Kipa Babson anasema hiki ni chakula changu, ndio maana niko kwenye machuma haya matatu. Matariria atĩ gĩkĩ nĩ kĩheo maiguaga marĩ nakĩo, na kaingĩ ũyũ ũkoragwo ũrĩ wĩra wa kwĩrutĩra. Kazi ya kutangaza huku mashinani ni nzuri sana, lakini changamoto yenye tunapata ni kwamba hatuna tools ama facilities, hatupati zile equipments zenye tunaweza tumia sana. Havyo tumeletwa na ball pamoja, so na to make like this sisi kama brothers keepers, so ball ni kitu ambayo inatuleta pamoja sisi wote. Maruga ati gukorwo na mbĩtĩka ici matũra-inĩ ni kumaheaga mweke wa gwĩkenia na gũkũria iheo ciao iria maugĩte mangĩona mweke no macionjorithie. Hatuna tools ama facilities, hatupati zile equipments zenye tunaweza tumia sana, so hiyo ndio naona ikiwa changamoto hapa mashinani. Na pia mimi wanajitolea kuja mahali kama hapa juu. Hapa hamna mtu ananilipa, lakini kujitolea juu napenda mimi mwenyewe. Sisi ndio kama kielezo cha jamii, so tunachukua nafasi hii kuelimisha jamii na kukutanisha jamii zetu. Anakwenda kufanya mabadiliko pale timu ya Mirango kuweza kuhakikisha kwamba Tangalao watapata goli la kuputa machozi. Ona gũtuĩka marĩ ona mĩhĩnga macemanagia nayo ta wagi wa macini na indo cia bata cia kũmahũthĩria wĩra ũyũ, matikuaga ngoro, amu ũyũ nĩ ũndũ ũrĩ thĩinĩ wao, ona gũtuĩka no mairaikie ihoya kũrĩ thirikari mateithĩrĩrie gũkũria taranda ici. Kuja kupiga mtu mzima kipenda nambari 4 mgongoni. Ngiribuatĩra Inooro TV kuma kaunti-inĩ ya Laikipia, njĩtagwo Peter Mwangi.